माहमरा विधानसभा क्षेत्र में असम गण परिषद का दलीय कार्यशाला। माहमरा विधानसभा क्षेत्र में असम गण परिषद का दलीय कार्यशाला। असम गण परिषद एजीपी की चराईदेव जिले के माहमरा विधानसभा क्षेत्र के विश्रामपुर राष्ट्रीय विद्यालय के प्रांगण में एक दलीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एजीपी के दल के कार्यकर्ताओं ने स्वस्फूर्त रूप से भाग लिया। क्षेत्र के एजीपी कार्यकारिणी समितियों ने इस कार्यशाला से प्रेरणा प्राप्त की और आगामी पंचायत चुनाव में हर वार्ड में उम्मीदवार देने का संकल्प लिया। साथ ही क्षेत्र के दल के संरक्षक कृष्णकांत दास ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि 2026 के विधानसभा चुनाव में माहमरा से एजीपी का उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। कार्यशाला का शुभारंभ ध्वजारोहण और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुआ, जिसका संचालन क्षेत्र समिति के सचिव भवानी गोगोई ने किया। অনুপম ছাত্ৰনে আন্দোলনৰ নেতৃত্ব লৈছিল। গণসংখ্যা পৰিষদ ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈছিল, সাহিত্য সভা জড়িত হৈছিল, কৰ্মচাৰী পৰিষদ, কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধকেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী পৰিষদ বা অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত সম্পৰ্কিত সকলো মানুহ, কোনো মানুহে এইটো নহয় ই কোনোবাই ই দল কৰিছে ই দল কৰিছে নহয়, সকলো মানুহে আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত হৈছিল। কাৰণ আমাৰ অস্তিত্ব সম্পদ আহিছিল, আমি জীয়াই থকাৰ এটা প্ৰশ্ন আহিছিল, আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম নাই তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহিছিল, আৰু এটা জাতিক যোগ্য আন্দোলন আছিল অসম আন্দোলন। क्षेत्र समिति के अध्यक्ष पूर्णानंद चुटिया ने कार्यक्रम का संचालन किया और समिति के एक अन्य सचिव नवज्योति गोगोई ने कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट किया। इस कार्यक्रम में साबिकुवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुनाकन बरुआ, एजीपी केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष तुलसी गोगोई मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। साथ ही केंद्रीय समिति के सचिव कृष्णकांत दास, महेंद्र फुकन, केंद्रीय साधारण परिषद के सदस्य खीरुत बरुआ, देवजीत चंगमाई, चराईदेव जिला समिति के अध्यक्ष नारायण लाहन, डिब्रूगढ़ जिला समिति के सचिव संजीव बरुआ, असम युवा परिषद केंद्रीय समिति के सचिव संदीप लाहन, असम चाय परिषद के केंद्रीय संगठन सचिव रुनु चाबर, एजीपी माहमरा महिला परिषद की अध्यक्ष भारती गोगोई, सचिव जोनमनी कुंवर समेत कई अधिकारी और दल के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मथुरापुर से इस्लाम अहमद। মহেন্দ্ৰ ফুকন ডাঙৰীয়া তেখেতকো আমি আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতকো এখন ফুলাম গামোচাৰে দলীয় সম্ভাষণ জনাবৰ কাৰণে মই বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এই আমাৰ মাজত কিৰণ চেতিয়াদেৱে তেখেতক সম্ভাষণ জনাইছে আৰু অৱগত কৰিছোঁ যে আজি সভাখনৰ অন্যতম এজন সমল ব্যক্তি তথা অসম গণ পৰিষদ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক আৰু চাবুৱা বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক শ্ৰীযুত পুনাকন বৰুৱাদেৱ আমাৰ মাজলৈ আহি আছে। সন্ধিয়া সময়ৰ পাছতে তেখেত আহি আমাৰ সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আৰু আমাৰ যিসকল এই মাহমৰা বিধানসভা সমষ্টি সমিতিৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি সন্মানীয় আমাৰ অনিল চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, লীলানাথ ডাঙৰীয়া, দুৰ্গা ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াত উপস্থিত আমাৰ দুৰ্গা ফুকন আৰু আমাৰ চুতীয়া ডাঙৰীয়া। আপোনালোকে টিভি মোবাইলে দেখিলে চাগে, আৰু যিসকলে দেখিলে বা প্ৰতিজনে ফোন কৰিছে যে বৰ ধুনীয়া হ'লে পুনৰবাৰ তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেখেতৰ বক্তব্যত আপুনি সকলোখিনি বুজি পালে। যেতিয়া অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰ আছিলে হয়তো কিছু ইয়াৰ আমাৰ অতিথিসকল জন্মই হোৱা নাছিল। কেন্দ্ৰীয় বিজেপি চৰকাৰৰ অংশীদাৰ আৰু অসম ৰাজ্য চৰকাৰৰ অংশীদাৰ হৈ আছে। হোৱাৰ লগতে দুবাৰকৈ এই সমষ্টিটোত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিৰ উপৰিও আমাৰ মন্ত্ৰী পাইছোঁ দুখন চৰকাৰত। ইমান এটা সুন্দৰ